Assalamu alaikum, hurmatly mekendeşler. Barınızdardı ıyık Ramazan ayımızlar bilen kutluktayız. Allah Taala tutgan ibadetimizdарды kabul kılsın. Tutgan orozomuzdardı Allah Taala kabul kılsın. Biz dagı özümüz uşul İslam Karşı Kooperatifinde sevilen Ramazan ayı bilen kutluktoo maksatında yergini seçip çağırdık. Ошол себептен ушул белектерди биз өз колубуз менен алып барып тапшырууну туураттык. لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب